musosoloji mufungi chilonji mulami mulami chilonji nini kile kabiki bafiki bangini imana kusekelwa mbalo kusubiri mahali ukasukwa kulibereza mbalo ngoji lakini mahali kwa kukabazi yindi kila mukungishi wa kungishi kukungisha ndishi kumi mamuku mabipoti chibalo chimbala abana chibalo
Maurice. Yéjo Nathalie Matadi. Tante Jean-Marie Mwambakane. Tante Jean-Pierre Madeleine Balananaï. Yéjoula Moutou de Béjo Balananaï. L'équipe de l'Union déjà du Mukando Wanzambi Wamba pour vous dire que les gens Kolinto Mukando Wenda Mwibiji chapitre Mwisambo Jimala Meso Kumjibu Tole Mwagongi Mwakushikisha Beto Benjiba Mjimu Denzambi Kulitunu Segelela Kabigine Kanu Mamachina Swanzambi Kwa Pakufu Wayenju Wamane Nakamwila Mchikondu Chimpe Mujitu ya Lupandu nakamkuachisha Monai katataka Mchikondu Chimpe Monai katataka Jituku ya Lupandu Kaji Umaluonsu Mujitu jimanika kubele Mujimu Banzambi Mujitantamana Jabu Mujitantamana Jabu Nemumakenga Nemumalu atukolela Nemuzubu ya Lukanu Nemumayoyi Nemumijimu Mikolo Nemukutetekela Nemukushira kwa Byakuja Nemukole wa Michima Nemulungi Nemulutulu Nemuluse Nemulu Mwimpe Nemujinanya Ijikaji Netubongo Nemuji Yabushiwa Nemukole Wanzambi Nekubindu Byamvita Byamwaka ne bikwata kuchanza chabalume ne kuchanza chabakaji Kubutumbi ne mujipendula Kulumurubi ne kulumubimpe Kubena mashini Kalitugi Bele manele texte londa Mubeli mwowa Wala mwambe Kingwa Pepe de to Chakumba chaveno kukwata Mutufite ngasi Kani bajinasi wanzambi wali wachana na toko Kani bajinasi wanzambi wali wachana na toko Kajilu manye kubaki pikijibwe Okweza mjimu Kingo kukali bafu mbakelero Mjimu weo mtutuweza mjikenga ni mjisaka Mwizala, mbishila Mkujikengesha kwa mishindu yonsu Mbipendu, mjipendu jibwa Mjibanjibwa jamani amishindu yonsu Mwikali baku watu bintu biyampita kuchanza chabani Mkuchanza chabani Walumpinye vita ya Mwanza nana kwa Bama nana kwa Bama nji mwele tuma kwa tukesi nuko kwa konsupo kwa pone komite mkisha kwa Bama ujinuita mshane Yesu Kristo Mwana wanzambi kaye ni ujimusu ujuwenu aje Nujimitamusha Buko kishwa ekelesha wa Yesu Kristo Ujibuteka mubyanza Ya bakulu Nebama mbali ba ekelesha Nujimitamusha aje Nujimitamusha kukeba Nekwenza mi Ishindu yenyonsu Yuni ni mwakwenza Wakutumulusha Ekelesha wandeshi kumine kumpala Ekelesha wachimashi Tole 31e CPC kushima Mungulo mwote mwani mwimbe ani Mujinuita musha Ulo mwoji Wabama mwepo Umuji nyuma mwimbe Mumioye Wakuwele mumuji mweu ani Ji Tangilana ni mamukunji
yeba ni kwebisha mwale mamu Marie-Paul Chibab Chimbala uli musungu jibwe kumji wa chisungu cha ba mamu une kuparaswa ndesha omini uli wita kusha masanisha osu abama jia nemekena ne jisuminina ne moyo webe mushi ne kujifida kwebe kosu kushim kumwena muchimu wa mukalele Yesu Kristo kujika yuke kwa kujisakisha to mwatu kweba onsu de Yesu nga ya kujunda kwa muchimu ne kujunda kwa eklesia kuji kuitabusha mkuani jingi tabusha ningeze ukukole kwa mwimba nengeze mubukole wa nyuma mwimpe jingo kumkungishimu kwa chishi mamushanda lubilu male kujiwita kusha kujimwewu wa mkungishi mkwachishi wa mkwachishana na Marie-Paul mkungishi wewe mumijimu yonsu ya mkungishi ajibu na shepa jika yiku wa kumwambulishi mumaluonsu mkungishi mkwachishi kujiwita kusha na mkuani ningeze mubukole wa nyuma mwimpe mamukungi musosoloji kujuita kusha kusosolo ba mambandesha kumini munyi ne kutuku umachiku umakena ne umasanga kujuita kusha kwenza mweyo ani nengeze mubukole wa nyuma mwimpe jingetesha mufunji mamufunji kwenye yende mondo wachika kujuita kusha kwenza mishimu ya mufunji kwa bama ulama bei mapo alungi bamba kusamu conseil kweza rapport mubitu kwa byonzo kwa kwa mushana na bakumishibe kujuita kushikwa kweza nuko ani ningeze mubukole wa nyuma mwimpe jingebesha mamu Elise Kachimi Tumba umufundi mkwachishi wa wewe mamu Elise ni mkwachisha ni mamumono woka mune komite mushima kujifunda kujilama ja bei mafunga a conseil yonsu ijikweda ya pamoja na shia kule kujitabusha kwa kwanza nuko ani ningeze mubukole wa nyuma mwimpe jigebesha mamu ngalula mulumba kumulami wa mpetu mamu ngalula wa mungu uji itamushi kumuli mukandi wa nzambi wa kusonsolola ba mambandesha munene mukufila kwa bintu mukuchina kwa bintu bya nzambi kumula mwatishi mukongule kujitu wa kudundishekelezia ne bintu byabo wewe mwine ubila na bimpe kamuyiji kisomba kamuyiji sombeshana kamuyijenda na ya mushinga wa kutuma masanisha wonsu ni moyo wa eklesia ne kesi kanene kujita kushibwa kweza nuko ani nengeze mubukole wa nyuma mwimpe jingebesha ula mishingo na mishingoji mamu moja pepepe kujuita ushi wa kumrishana mamu alula ukulama kwa chimu cha bama uchandeshi ukebangeni jile yosu mukeba wa bama mbandeshi watu wa eklesia babandishi kiboko watu wa eklesia ni bintu bya bafifile bya Mungu nweno babiji lubila babi wamulisha mu mamungalula ulumba kwa kubilama kanu nututa kumuchima kanu yinu shimisha na shachimwe ujiwita kusha wa kwanza nuko ani ningeze mubukole wa nyuma mwimpe jingebesha bafiji bange ni ba conseiller kujino itakusha nguni kunuja wangenye yonsu ikali fumo kujinyuma mwimbo wa nzamba wa kongulishana ni komite kushima wa baba kama yikufa kundu kama yilubombu kama yichina kajinu bafeshange ni wa kubaluchika ne kutuma muchimu wa nzambi kumpala kujino itakusha kwa kweze nuko ani
Netwense ubukole bwanganya hapa kimkenji wa kunena tutangila yimuji ekelesia mushi bakonsiye bafingane munima jumuni lombane wakula machimba nitwe tukuye kumpala jinga ata mukunji kunji wa kunjinu jinga ata mufungi wa kunjinu jinga ata mulami wa chimuchi wa kunjinu jinga ata conseiller wa jinga ata